Pakyut ta mga kapobre, bahala og nagsabak taron sa digmaan sa kahirapan mga kapobre. Pakyut lang gihapon ta mga kapobre. Magpasalamat lang gihapon ta sa Ginoo mga kapobre nga piskay gid gihapon ta mga kapobre. Nga wala gid ta pasagdi mga kapobre ba. Okay ra gihapon atong panglawas mga kapobre bisan pag og nadugta pa ning lawas nga sa sobrang hago wa nadugta na mga kapobre pero tan-awa mga kapobre okay lang gihapon wala joy sakit piskay kay mga kapobre munang bahala og inani lang ta mga kapobre mag-unsa man tog daghan tag kwarta mga kapobre nga sige pog dad og hospital bahala na lang inani ta mga kapobre no.